Yeah, man. What about the other side studio? Mr. Edie on the mic, alongside Igay and Lady Tesy, produced by DJ Sparklight. Boom! Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Yeah, man. Simpanene kukure, donde tu poeta ni kirora, pande pende kukure, simpanene kukure, une manu nene roro kuaka, atia ine tironde kiraki, dale me sina popo no, donde tu poeta ni kirora, everybody come on, enjoy the Bwatere. So na ponano, esta para ukaina, ye pomtaini mamaye. Wame keme na kumezi na Bwatere. Wame keme na kumezi na mama, yeah. Everybody come on, enjoy the Bwatere. Timuri diro de tabu moa, iara menga mini pene, pene mi basina bona noia, ni kabura yete moi moa, pane ya basina pa miana, metina no e metro toa, pene me sina me uaya, metina no e cora, pasate ya basi cora, bande ya be oi moi moa. Yeah, man. Wame keme na kumezi na Bwatere. Wame keme na kumezi na mama, yeah. You want to give na poeta, you want to give na konano, so na poeta, so na konano, esta para ukaina, ye pomtaini mamaye. Wame keme na kumezi na Bwatere. Wame keme na kumezi na mama, yeah. Everybody come on, enjoy the Bwatere. You go the Bwatere, you go the mama, yeah. You go the Bwatere, you will go in the mama, yeah. Wame